Edi wasi wopekunu Nezo ninyadi neni monyama kwa jama ngugunu Okukuse kusro nipa huye hu Onya wabeya o ene wubu ni apaku Okay I never let it fly Tunji Odio Baba jiwe ni watu na mini pewe menda da le yamuje Meso ro kwado timi kwa so re me say the cost wa he o de le duru so the same thing e be so Judy we dey man you can say me yeah we can feed the table and clear the table Oh yes Allah so what you Oh yeah let me come you can dey make titin one name money I say sometimes they say you pay we dey answer o mama bantina to say you go da Fine I say bantina to you no ma account Baram here said that Sen come by saying oh me very di and they were in the obo e o say ji ani partner na bebe na yo dia hey on top bro na woni me o ensan ya twa ka we de na wo say that's it we say no na nyiska na nya o mo partner di birthday na o Friday ni birthday o ya o ruwa ni ma yen so ne wo that me person me try me person me try na so we guy yes o say me try no o bo me ka me bo o ka da bi ni ndia fra me woni bi da Ofa me nsano the girl relax fra sa no ti o Pacho na wan hwie ni na wa me na da we me na me jim bebe ewa o ma mi wu abeka kire no obenye hie no simple boy and you no ska wo obenye hie no ska dia wo simple na ne nsem bi wo na de bia mbisa o ska wo yi 100 cedis ma wodi we ni fra ya na ye pa UK oh na so o so ya no pa sika bi ye sen na o do two table so aba beta no ma enjoy me enu mpena me pina enjoy UK adan ede na tise mi hu dia tise o pesa me ya me hu o wi ase nde o pesa me nya UK adan UK adan na on pata me ro be ku adan na what tete me sa why you talk the like one you sit down to table so na we baba tran na we enjoy me boa we enjoy ebe tu enjoy sansa no ene me pina yetia UK on chire what ya me ku atua san no ka chem se mo atua oyi manya mami nya botre me pacha eh UK wo jiji mi o wo jiji mama ma nya botre why Russia no akwakuti eh me wife birthday ene ye celebrate na wa beto so akonya wa ha why one fe also wife ni me wife also ni mama ya nya botre na dede kwa eti class na mo bibi num wo fie no bi ka che me se wa she ko ne ne mpuna abetena no birthday amano wa so woni mi de ma also ni wo je so also ni wo so ni ene wa tutu aho asiasem o de kasa wo ne ita glass birthday no kura magu no nkwasi asem pa mini me ku yagu no mama ngini mo mini me ku yagu no mama ngini mo asiasem o wani mkwasi ana ko ogu me mama lam no fa baby omo de me de ne ko be jamo baby UK so what you do when you say na ya David me ba no frame me nka chim se nti wa ba ba nti me here kakre here se wa so pensa dodo o prekura dodo o pensa so kan we nka ba yi na nka wo de wa dwuna ma me na nka atena se ne abone ka so wanka me nka se ba kwa na utia me na so ba me tia na so sa na ye de onso wa ye sa sisi aba we afi kwa na nka obe se tiri so boy no we ti wa jimani wo ba ha enti ora me da me ya baba wai da o si yamla kasi mi o si yamla ka me re de wa ti asabasio we o we me yire are ga gu birthday this is me ka me chance o ma ne fa Guinness ba ko ba oh futia o se off the bottle sin yin me me pay you ma ne fa Guinness me yes bi di bela mundi so se de we no ma o te kan do no bela kwa yesu da bi nyansu ayi no aka whisky ananya wa mo de millet atoko o mo de atoko abi nyanu anya de o mo de kan fra ya fa bottle sin so na trust why
Ebe pai o. Me do ga bo ba me yere tra o be boka. Wo ska esa wo de. Me de me Wa ha de metaba ha me. Guinness for at once. So what? Now mama glass kasi na me Where Yeah, am I? we enjoy and get birthday say. What's it get this for? What? Oh, 4 pence. What? Once I know ya collect Pizza ni na 4 nto a wodi ni na be ren. Pizza na ebe to mu. Oh, pizza de jamen no be amount. Now ba why say o say Pizza ye no a. Ah, pizza ya no. Ya me yere. Pizza ya no. Wo we, man fa we nim la. My Guinness 4 why? nim la. Guinness 4 glass kasi e. You share ni nyina aguma e moja duro. Akaka duro no. E moja duro. La mu kwa. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.